okubahendanga muntu. Emitwe y'amakuru yaba nekushyikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. I'm sending this. Amakuru ombwijire President Yoweri Kaguta Museveni yihaye mpapura ezo kwata ebendera yo kwetsimba abwa chairman w'ekibine kya NRM no kwesimba habwa president ogu yahaya kurwanisa enguzi no konjera omutindo ombuhinji no burisa. Zabazirishaha mushana dakika 20 zihangwe omukuru w'ihanga yahika office z'akakiko ka NRM ak'ebyobururu obwashagatirwe enkunzi ya Janet Kataha Museveni okwihaye empapura zo kwatira NRM ebendera habwa president hamwe no kuba mukuru w'ekibine eki. Presidenti yakwasibwe empapura kuza kuzijuza kandi no kuzigaruza ebiro 5 by'okwezi kwa mushanju omwaka ogu okuhamibwa. You have been loyal to the constitution according to the law and according to the norms, regulations, and bylaws established. You have kept the NRM party strong and growing in numbers. This is a testimony that has been confirmed by the number of people who have offered to contest under NRM in the next general election. Omukugamba kwa president yaraganitse okutungura obuhinji n'oburisa okwongera entaasya y'abantu okurabira omu programs zitari zimwe na zimwe. And at the moment you look at yourself as an agent of ideas, not your ego, things will be very simple. When you come, for instance, to even elections, you can sit down in our area who are there. What are the issues in our area? 1, 2, 3, 4. Among us, who can push it better than the other one? It will not me, no. President yashaba okuba obujunanizibwa bwa buri muntu orukunda ihanga rye hamwe no kurwanisa enguzi. Because corruption happens where? Does it happen in Congo or does it happen here? It is here. In a parish, in a sub-county, in a town. Why do you allow it to happen? Why don't you check, ensure that the local health center is working well, the drugs are not stolen? From day one, you won't 2026 tamwejo mwene na hatu kurangu yichiriza yasharamu iya yakira forms yaza kwesimba itwe kishemererwa munongo kityo ntumerera niki projects zatandikire na Uganda yahika twacendagaruka nyuma kandi wabitandikire n'uyatira umusinge so reka jombe kenju agishakare denu abanda badubyanwisha bijenju yahwira. Ekibina cha NRM kyasya abantu 25,5 abari independent 16 kandi bakirinzira abantu kwija izo baryo rwo kubanza obarakingo kuhamya barukwenda kwesimba. Amakuraga gashakwa Jimmy Muhumza. Jimmy Muhumza abashomesa ba Adsom district ya Kamwenge bayisharinga kandi abantu bagira ngo tubaragarike kushomesa mpaka government ebonjire umushara. No eco-pay, no classes, no enhancement, no classes. Eco-work, eco-pay. Abashomesa ba Adsom Kamwenge bayegaita abashomesa bando kwesharinga obwo barkwenda government ebonjera umushara nk'uko yatkoreire abashomesa ba sciences. Okujera abashomesa government yabeta bonjera umushara tubine tebekanisa hezogaruka mu kibina kushomesa. Action for Upatu is still continuing. Please stay home. No eco-pay, no classes. Enough is enough. Enough classes. No classes. When the teachers matter. We matter. We are requesting the DO not to take teachers for humanities for granted. Nk'abashomesa ba arts nutukora umurimo gukushana nk'abashomesa abanda ba science. Constitution yitu ya Uganda article 40 negamba ngu omuntu orukora umurimo kwingana no kwa mugenzi we ashemeye kuba nashashurwa
basheme kubana bashashurwa mushara gukwingana. When we look at we start with the diploma. Diploma no reba abasanse ni batunga miliyoni 2.2 aba asi batunga mtwaro change. That is a very big difference. Graduates sciences ni batunga miliyoni 4 aba arts ni batunga mtwaro 8. Science head teachers ni batunga miliyoni mukaga nekichweka aba abito aba head teachers ba arts batunga miliyoni 2 n'emitwaro 2.6. Aba deputies science batunga miliyoni 4 n'emitwaro 5. Aba arts batunga miliyoni 1 n'emitwaro 6. Mwene cyatureta no kugira ngo Kamwenye ka district cyari industrial action y'abashomesa aba arts aba Uganda yona. So ekidiyo yagambire kugira ngo Kamwenye karigamo mu industrial action, it is a pure lie. Shomesa aba arts nishomesa urujungu nkaba arts abandi it is also a humanity subject kandi ihanga ryona kacwamu kudera ngo uruje buro mukaga mpaka ahibara mutera sente nibwo turareke strike. So I have to join my fellows. Longaiti neka bashomesa aba arts the government kwikara netuhereza enda neturaganisa uneza kutongera emisara bakamara bakatubiha bishuba. Akesharingo kabashomesa kamare sandishatu kandi abejba arts obwahati tubarukushoma abo kuba barukubashomesa bari mukesharingo. Tunga administrators mteko kuzakwa kino administrators ba arts and science. So aba science when basomesa kana when basomesa zabo eziriyate imutebo. Gasha kwa Anthony Twino Markamwenge. Wabale Anthony atwine hariho abantu abatwire nibiha center habantu bari kubaraganza okubahereza endangamuntu kandi abyo kwerinda omuri Singiro district bahereze kwata abantu abo. Omuhigo go kwata abantu aba gwebembirwe mukuru w'entebe ya katano ahabwa district y'Isingiro Aaron Torahi akwatanise na polisi. Nangwa n'abamwe yanazitiya n'urukura ebyanira ninge byendanga muntu hariho umuntu wena oshimye kuba nakwiyeho na shiringi igana namwe no kuwazibiyaho azibagarura sente zanyu ezine za government ezeri kubahereza ngo babahereze ndangamuntu zanyu urabashabe sente tuzakubatsikira amasumu mutera n'ekindi mugambire cy'amani mugambire nyawo mureke kunama mukenda kurabire nyuma cyangirwa ngo namba y'abantu kwebire nekanya bamwe babashashuza ngo bakabakora haho naho Benazhereza bamubanza kumanya stamp na sente zona forms neza government nizabusha tari umuntu urwicizwa kushimye bona hashura sente korana ushikaje mutwa kuganda iwo ngo mwebembezi kuzihoyire wakore of course nimbani ndeba bakomba komba manyeba norebo namuzafunga mutakuzire hino mwomba kwasurwe kandi atugambire okubabire ne bakora obushomobo kandi ukanaja ngo mwiroshin zinga umutwaro na ne kumibiri zina kujari unkubwo kwirizinga ubwo bakaro na musigazo ndizo tuyakora okasanyo ukorora noriyo ndizo na okasanyo mkamanja doctor nyowe meyano ngama you took 1000 forms. You have registered 700. I want accountability. I did not say utwara form kai. Nyowe umuntu form zina atwese specification. Gasha kwa Lois Nuwamanya. Gumuza munagacencire abatura abarukoze rwito rwa Narweyo Kisita Mpasana Nkoko rukarabira Masonde om district ya Kakumiro nibetombitira abebembezi ahabwo kubaremese ntunguka hamwe no butafa ahanguto zabo abantu bagira ngo nguto mucanga cyabo nimbi kandi bagira ngo zingamize entunguka.
abatorana bagira ngo ruguto rwa naryeyo kisita mpasana na nkoko okugumiza mu masonde norumwe hanguto ezero kumanywa nka oil roads ezishemerire kuba niziterwa koransi ahabwo muhanda gw'amajuta oguru kuraba mu myanyeji oguru kuzakabare omurhoyuma kugendera kimwe mpaka Tanzania konka turufirweho kandi uryo mu mberambe munonga abaturage bamara kukicenga ngwamani obutumuntu zo mu karuru nibo basa kushara nko kuba rukwenda either kwanga kutera karuru ninga bakatere konka bakatere bamazire kumanya no kufuna inshobororwa ha muhando ogwa oil pipeline kurugana rweyo mpaka kandi nkoko then bakakrosinga bakazo mu Chinkwanzi. So orugudo rwitoro president abere kuno pasana mukakumiro twahurira ari nkatarufaho so twahwamani tukumanya ishi kugenda mu misho kurugera habatura abebembeze bahugiro mbindi bayebwa kusyo buhereza aha bantu mulebyo twinamwe ensonga eyo kurwanangana kwa bebembeze egeri ensonga nkuru muno om district yaitu enu etusangire nka challenge rundi ekizibu ekikusobora kuba nikiretereza orugudo rukuba rutakorwa yowe kiranshasha no kureba agamizi ga Nyamirama omusento mumpaha ebimotoka kubirija ryarabamu amizi geshuka omushedi kace gatahe no munju n'abana gali kubateganisa bamwe bari kugwa mutu bajabura mutu batwara mu igwariro mbwe ntushanga eso kintu abana hano yabona badwire esiri burizo bano kutwara abana mu igwariro twagamba hono munyishengero wa Bwangiz East agaba Black Aisha kandi nagira ngo kugite bitongore nicyo keresero rugutoro kucererwa korwa ekigena turabimunya ekizibu kikaletwa marging ya road fund kandi juka marging bakagikora mu kwa katano ati ninko ko oborenda kufuruka ati wori kufuruka kasi jengo rukuruga hano ya muri kisita azo rukuruko rukuzanka Kampala ningo zaka mwenge ningibana tora subira ngo ekeyo rimezi shekererire aho rukuzaza kushanga hatererire nkabasi aba road fund twasiri gukora budget bakabine budget yabo Orugutoro noraba mu trading center ya Nyamirama okuzo mu district ya Chinkwanzi mpaka Kampala gasha kwa Thomas Tumwebaze Thomas Tumwebaze twaza kumuraho nitugaruka agarukuraho nagakushikibwaho Movit nerwa mite nebjumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabito mushipa kimwe urwo mushojo wa primary school mu Ruhweju eriyo mu Mberambi agarukuraho gabanaga kushikibwaho Movit nerwa mite nebjumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabito mushipa kimwe Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Omwana yawangudde asomera ku somero ki? Kamonkoli College. Wawulidde otya bwe bakukubidde simu ne bakugamba nti owangudde school fees w'omwana wo wa mwaka mulamba? Kale okusooka n'abaddemu okutya. Nentya kati n'atuusa awantu omwana wange n'angumya n'agamba bino byalaali tugende. Ngolooza byabafere. Kale ano ssaawa iki ne wafugiriza kintu kituufu. Kituufu isa n'asanyukire kuba n'adabula. Naye nga kendi kuwulira zinduulu dda. Kale sita mumukaga 5 sita munana 0 hash ne bakuleetera options nolondako pay school fees. Ekiro kisisira ki
Bireje Rose from ne bakashashe karonje Barahiya Rose spring na Rose from Ejini biti Dokuro busas mukasheshi Nikuko masaji ngo muchiro chuna Werare nko mwerere n'umfaratsi bw'umutindo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho urkwenda Rose from ensiye biroto birunji Nyebiti kubyenda Penkoni yakwera utamuha umumudu nokora ekikire wanywa mpenkoni nushumurira kushemererwa uhurira ubunuzi na n'obusinge nuwenda kucamuka mpenkoni igenda yakini cyo kunywa cyonka mpenkoni ni kwamani uhindika omushisha nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinyode ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunga icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukhereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecenyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Nichigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 noyenda kwishikiriza ikiroto cyawe ecyo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafini's Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyobushaho omu East Africa obwa hati nitwakira applications omu mashomonka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangurirwamo twishirire aha mikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Hafini's Medical University. Hafini's Medical University okutambira amagara g'abantu nubwo mwete gwitu. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amashimerwa minji ntabarusi ababona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora chai chenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners okwiyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu not mushanje ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga note mushanje ina itano ninga note mushanje ina not rukumi kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwa hata bafurikire kimwe bakarga aha Garage Street no bashanga Makanising Street aha kizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire aha we house yabo bine hotels nyamwinji
enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China. Mikaso size zona nebika bya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango n'amabare gahabisika na swimming pools. Twinitaji ishaka wagura mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya warehouse ebintu byona no butandu bata. Manager ogito wagito ko kama tumuchidara kabataka jiremo MC takiziri DJ achumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo nawo pensiyo na nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Tugumizamo n'amakuru rw'umushojwa primary school ishomereri rukombekwa umwaka gwa rukumo rwenda kinana na gumwe kandi ryo mu mberambi ebyombeko byorecerire okutera beji ishomereri nirishanga umtown kanse ya Kajani mu district ya Bweju kandi ebyombeko ebiruho abazire no ba byombekire abazira barukushomeseza hari umushojwa primary school nabagira ngo government kabanage nyuma habwo kubishomerera kwiharitandiko mu mwaka gwa rukumo rwenda kinana na gumwe teka bakwatera hoga twakatungaga kizimbi cyona cha government kandi nabyone bitwineho byona tubitire na barasta mwe na flowers tuzikozere na namadiriza tugacinjire mwene mwe tubikoreye bukaje umyaga kankaga nyuma ho yakafanaga muganda gwa government kakazo gakizimbi cha government sana bazire nibo behangana baka urudo bakinisha hansi hakagira bakwataho kugira bakashakare twakora ngo abana baryo nibeyongera twine ikarasi zitakumara ibyo bizimbe bwareba aha accommodatinga classes munana kandi twabe twine ebini 10 hina bebembezi babuheje district abashikira hishomereri okureba imbere yerro mukandi baraganise ngo cyo kuri wombe kakiriyo mu ntebekanisa umwaka kwija baba tukokurudi ngo mwaka gwa katano ngo bebembezi bwa chairman naza kombeka mu mashomera 3 gona gari 12 ukafu the start natuija kubahereza amabati 10 na 50 amabati ganange 50 gasha kwa Juliet Charsima webare Juliet Charsima Lilian Ruteraho eyisimbera hantebe yo mnyishengero kazi ahabwa Isindiro district atongwitse okuronda akaruro mu butongore Lilian Ruteraho arukutongoza kuronda karoro ko munyishengero kazi atandikira hamayirina kandi yahikombe bicweke bindi nka kaberebere Isingiro Town Council Kagarama Ntungo Kabuyanda hamwe n'ebindi bicweka Ruteraho mu kugamba kwe agizire ngo ayorekerire kukorera abanyisingiro ebyentunguka Sirabina by'abakazi abashinja imyendo n'inyayo kwagira byo mwegese babushomesa n'inyayo kwagira byo mwegese kandi kongeraho obutabura nanga bacyara n'ibintu mwebembezi urukubasa kubagambira mu parliament kubagambira ibintu barukwenda abacyara nibenda ibina byabo tunguka omugandi
otwira ry'omuhwezi wa speaker wa town council mu district ya Kabarore kandi orukansara omukazi wegomborora ya town council eya Mugusu Stella Kemigabo ayakirwe nkuyanja y'abantu bwa nyuma yo kuhamibwa mu butongore okuhayanura entebe yo munyishengero kazi ahabwa district ya Kabarore. Wejime Barinda or kansara wa Rutete sub county ashabira abantu butabuzabuzi bwa sente bitu batora n'abebembezi abino obushoborozi okubakorra mutebinira atabaye batabura mutabirabiho kuri mundagana nsyaka nikimanya no wari mugara Mugusu bijya kumurekera ministry tengakira n'amapara n'akumugara Mugusu mwetera mugaro Gasha kwa Lois Nuwamanya na Serena Nuwamanya. Gumize muna Agacencwire abanya-Uganda okurwa muri Ankole abemotoka zabo zibirwe muri Tanzania basima government agwo kubahwera bakabasagarukana motoka zabo. Okusima okukubira hacayi cya Rutoma umureka shari kandi motoka mukageze zikabuza misho mwaka gw'2022 bwa nyuma yo kuyibwe kiro cyumwe okurugo muri Ankole zikija zashangwa muri Tanzania bwa nyuma yabakamabazo kuzihiga barukoresa teknolojia ya tracking devices. Abanya-Uganda abamwe nibaiba batwara Tanzania n'abatanzania baziba bazigarura mu Uganda konka emotoka ziriyo obwa hati esigireyo hariyo kemotoka ibiri esigireyo ezibahirize guhindura chase number bakiyaho number plate bakabahirize kufixingaho number plates ezaba Tanzania omukoro gukirwa habebembezi batari bamwe na bamwe mwe barabasigazi abatire heje mbera kureba ngwensi yona yakimanya na East Africa community yakimanya no makuru kandi mutaragaya omuzugwa abantu abo gwa demonstrating ngiri gukakora kirungi munonga kandi no kutwentoremera mutubentura bo mibya East Africa mukura so abantu baburijo wena kaba basimire bangeta kunyebaza tinda aradisi wambara kunga banyetsire kandi banyebaza bambebirabo nanumwojo wa Interpol wabarya ground babariyo basima ukanani mbashaba bakumene bahagira movement system kandi bahagira president Museveni azima nimbanza kusimba mukama abakuba abantu bona bonda abinda biremu nabwa mukama ubutanyetamwa okutandikira ground abantu basima TV West habo mu muhango gwo kumanya sense yona ebire nebibaho mu nshongeji TV West stage tukatandika nayo twatambura nayo yatukura mpake motoka zitu zize Gasha kwa Evans Taremwa Webare Evans Taremwa abatura bebyaro ebirumunka Kabingo Chahi na Kenkombe omurimbarura City North nibenda government yongera obuhereza tubahwere okutungura ebyanga byabo kurugirira abatura abantu bagira government ebanagirire okubahereza amashanyarazi hamwe n'amashomero okushaba okwirweyo bw'abatura babiri nibakira transformers 3 eziresirwa mu nyishengero wishaza ryambarura City North Honorable Dr. Mwesigwa Robert Rukari okongera habuhereza bw'amashanyarazi omurimbarura City North ngeze ngo kukibasika kurwana ngo nabatunze amashanyarazi narabo matendero ga government konkani mu manya planning ya government na budgeting ya government byacererwa konkani naija kushyikiriza ikinabaraganise kabagira nyoye kananki ryaha aba government ya transformer beta transformer ndeba kuzibaretera
Dr. Rukari ahigira abaturo kukoresa amashanyarazi agabahirwe okongera hantasike yabo no kukora ebyentunguka. Ebyo bebembezi byambara site babirikire Rukari bakubasa. Abandi bakwija bashimikeze Rukari yakirya bakwija kumubasa. Abandi Rukari bakora wenka. Abatora bo basimira obuhereza obubatungire bitano bashaba gavumenti ngo yongera habundi obuhereza oburumwe amashomero ga gavumenti amarwariro n'enguuto omukyanga kyabo. Konkani tekate kugira amashanyarazi kumwe tona twachaza kubate mwana kwaza kweza kwaza kurudamwe kwaza gukora mazima tubetu rwagati tutina amashanyarazi ndiyo musigazi ngati obubare ta transformer nitugira ngo bundi tukakora tukagaruka arayini nitatwaka nk'abandi nashemerwa mnonga kureba nkenkombe nitwe myaka itwamara twabasa kubona amashanyarazi kandi garukuboko na Rukari. Omurimo gwo kureta za transformers omukyanga eki guriyo nogukorwaho company ya Second Services nde Edwin Ram ahabwa TV West Agacencwire. Bare Ram Edwin katugaruke tumureho tugaruka. Habyo bwegese nibikushikibwaho at Advanced International University kandi nyenda kubahabura no kubashaba ngo ndoro bikuru utakatekire aha kushohoza kubanza tekateke aha kutasya kandi ko raize kugira sente zo ratasye ubanza obikeho niyo fomera obike waiza kubika ubwene kushohoza obuhabuzi ahabyo bwegese bw'abantu bukushikibwaho at Advanced International University. Oino mukoro nkembaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 Harimbaguta Street omurimbarara city okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga atano n'itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bw'omurembe katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa ha mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi erina chama chayo muhute katochi yerya mutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka abashomesa certificate in nursing and midwifery ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isingiro odakakiro mutahuni ya kaberebere okumanya biri kukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri mukaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management, we strive for quality health. Musei kwa badomu rwa katoli kundongozi na nanywedde kano ka Vera Chauda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi katyebule mutolo okolola okotyongoka kwata kano Musei kano bakayita batya Pineapple Chauda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga
bangambye omubiri munafunafu kachigata ina manyi kachigaba ngambye tolina manyi iye naye nenfuna ow'amaanyi butamira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu banyita Kemit Shamir Kamahoro wa Complete Medical Clinic Kazo nyenda kusima ubuheza bwa Fresh Solar Uganda ito tukuzatanga kakoza Fresh Solar Uganda tukagera challenge nyingi amashanyarazi usanga amashanyarazi mu byarigabo ni gagenda ga isebyoma konga kurugana injikoza machine zanje ninde bazona zirije printer je ahaba rwire bakwiziraniye mbakoraho so ni cyabantu ndiye mugumizemo ubuhereza mutereze Mweniwe oasaruni, abamashomero, abamaduka, abazafamu, n'abatunzi b'enkoko, banyina maka, abamabara na za hoteli. Tunga sora ya fresi, rero kora magoba. Ijuka nguni bagikushumikira, bagikanike, kandi bagaruza mekiri kusisikara. Aho gabusha free. Evri kuchira hotera, noti munana noti, hashatu na mkaga, hatano na mshanju, ngaga ni itano, yabusha. Kabale University invites you to experience a world-class education in the serene hills of Kigezi. We are a public university located in Kabale, southwestern Uganda, that offers programs ranging from certificates to PhDs. Currently, we offer over 70 of them in the disciplines of medicine, agriculture, engineering, technology, art and design, natural sciences, management, education, language studies, and many more. Join us by applying online at admissions.kab.sc.ug, and for more information, visit our website or call the numbers on your screen. Knowledge is the future. Tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohurema twenge aha mumiro nichikurwa kurwo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba chituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo chituzi drink ichirizibwa chitongore cyo mutindo muihanga UNBS kandi neshango mu maduka na supermarket zono muihanga kushubura tera simu noti mushanju munana mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju munana mushanju bisha twitano 00 mwenda. At Advanced International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. n'amakuru umukuru w'abasilamu mu district y'Ibanda ashabire abasilamu okwindura ahantekateka ahakutungura obusilamu bwabo. Sheikh Yusuf Karule abiraye bembere okurundana sente ezo kumaririza ecombeko cy'obusilamu ekimazire emyaka eri kurenga omuri 10 kitakahwire. Banzo yemerere naye abasiramu mu district y'Ibanda beteranira hishomero rya Rugarama nikigenderwa cyo kurundana itafari yo kumaririza ecyombeko kikuru ecy'obusiramu ehurwege bembere district kade Sheikh Yusuf Karule kandi umurimo gusigire no guteberezebwa kumaraho miliyoni 50 mu sente za Uganda kumarira administration block ahashite bikuru hari Rugarama isente zitwatungire zikatubasa n'ibikwato bitwatungire bikatubasa ku rugama dirisa okwika haringi bimu hoturi hati kandi fundraising yerizoba tuwatugenderire kurebeka ngo turuga haringi bimu tushakari kizimbe cyo kandi twantwenda ngo umwaka wo tubase kukimarira naza kuzamu offices zone ya district yanjye chairman ya secretary rero side ndizo ntwenda stekaho irwaro. Bishop Amos Magezi umureberezi w'ubureberezi bwa Northwestern Kore na washira hamukoro gukanda simire nkwataniso munyikereza ahabwe ntunguka aro mathematics yensiramu na mathematics ye katurici kashi kutwantugamba
ebyamagara esiri kwe kuza kurume banza yakubuze dini yawe omukoro gwo kurundana sente za bwombeka gukirwa habebembezi batari bamwe na bamwe bwe turi aha busiramu bukuru umuribanda tekwa kuhereza ubukuru bwe kubuzireki nko kuburi haza abandi tubakucyetegereza nafo kutwara bye bintu ninshaba komite y'abasiramu okutamu amani mingi nomanyane bagira ngo polisi nyamba nagawutireho abo kuba nko kutwahurira icyomeko kitwiro bwire buringwa nacyo kitija kugira mefume yo kugira ngo tikirihwa tutamani mingi tombeke nka bishop ko yatwegesa tubenke bazita nanke zirutembekera zirukombeka nenshwa niki gasha kwa Timothy Mushabe wabare Timothy abantu kuruga umbyanga bitari bimwe na bimwe district ya Bushenyi hamwe na Mitoma beshira hirwarire rya Nyabubare Health Center ya Kashatu mu Bushenyi district okutungo koragurwa kwa busha okoragurroku tutebekanisirirwe turya mureba Paulo Kahiji n'ekibine cha Patriotic League of Uganda Enkuyanja beshara hari Nyabubare Health Center ya Kashatu bwanyuma yo kutebekanisa rusisira rw'ibyamagara kandi indwara zitari zimwe na zimwe zicebeirwe zaragurwa abashahaba kabashaba ruga Patriotic League of Uganda abashaba Secretary General w'ikitini Sakabanda kandi na Secretary wa Mobilization w'ikitini Samawanda biro UAG kugwa General Kinirugaba so benu kareba kunuya twabire twine mugapu ninga twine mukuburabura mu batende by'amagara gwe nabashirayo najanti tumukampa bashaho bakije bakaragurira abantu bito muri Gara West tabanyatse kishemo bigo munonga nambwe n'ibindi bisebeje are umuntu yakutandikira ahamagara cyuma cyangu yakwereza byona ukoze umuntu wayi namagara nuwayine sente umuntu wayi namagara nuwayine politics umuntu wayi namagara nuwayine nyenchakare abashaho basimire ntebekanuseji hebeire gendereiro kwera abantu okwecebeza no kumanyuka amagara gabo gemi yatiyamba munonga abagwire abamino enyuma ho abarwira bamino bene biza konkushanga umushaho okora byamino asine biro byo kubakoresa ko umugisha uvuna byanganzi todi umunamba y'abarwire rukaga abarnomwe abarwire rukaga abarnomwe twakoraho endwari nyingi kurigero mu record zayo mu kitabo nindeba abantu bakunu bashashe mugongo kandi ni indwara za pressure na sukari igishabe cyango no kugira ngo igware ere rugumeho rugumeme basi umuntu yiza kuraguza ashanga iharwo mubazi gasha kwa Ben Muhoza mu Bushenyi webare Beni abatura bashabirwe kwetantara abashabi abaruko batanisa omunyikiriza hamwe n'emiturire yabo bigambirwe aha kuzika uwishemwe Grace Ndyanabo oyitsirwe ndwara ya stroke kandi azikirwe omure Chigaba Kasana mu district ya Shema amukoro gwo kuziko wishemwe Grace Ndyanabo omure Chigaba Kasana mu district ya Shema oyitsirwe ndwara ya stroke abatura bashabira kwetantara hinchirize zo kubaterana n'abatahi babo karufugabo kubashabira ngushana nakushabira ngunankana wa akuroga shana nakushabira ngunankana akwenda nico abahereza mugume mbatere ko nikabo nk'abagwa aha kuzikoko abatura bashabira ubutosha okwecebeza bakamanyuka amagara gabo gemi indwara ya stroke ni indwara ikanyero mu bantu birebi kandi ni affectinga emyaka yona kuruga emyaka 18 garra higuru abantu abo bona bari ya risk ya stroke uwishema Grace Ndyanabo asimirwe abo kwatarawe kaye kwihibafa hamwe no kuba mukazi emanzi mukazi obali ombije yesima omugenzo Grace abira lyo mukozo okubasa kukora kweremereza wara bwenwe akare mama ejeje myaka 20 neyamazire ngo masto kuyanagamba atakuyimuka atakutambara atakwerisa umurumbe ni balance ngo murumo na mama nende ukangu mama tiyabara businje tia missing gasha kwa Onesmus Ndyanabo tumureho tugaruke nage byo mizana
Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. It's a FlexiPay cashback explosion. Shop and pay with your FlexiPay. Cashback instant. It's a FlexiPay cashback explosion. It's a FlexiPay cashback explosion. Simply shop and pay with your FlexiPay at activating outlets and enjoy instant cashbacks. Terms and conditions apply. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. Iri zuba nza kutayire cyaro mufite butosha kakuba kuriyo kwesima no kushemerwa nebijumana oyizezo rukugonshaka okutambe ndwara zo mubiri nk'obuhere ebuguna amazombane z'ibabo kukundeka mwana wanje hata bakuguba mufti bakabita mushipa kimwe enganda zona zikaziranira hamwe kushara embazi y'ebishaka yo kunabisa abana babo umwana nabasa kwesiga Movit Habo Jerry aloe vera ningashe avocado papaya Movit okweyesiga izoba lyona. Otoraronda piki ndungi ezirya mulembe ziranya mpora naryona birakanika za piki aba Golden Choice Parts Uganda Limited abarashangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera piki ndungi za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke wholesale na retail nko black pedal za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya piki na tubes omotypes zona za Golden Choice na Bosen Castor Oil Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UBL batteries wholesale na retail Comet Oil half liter na liter 5 otebwa kumenya kika cha roller kirakoza za spare za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport ne yabusha mpako wawe hona mu Western Region okushubura tera noti 3 nkaga ni 2 Ekirango ky'omutano ekitongore ekya Uganda Bureau of Statistics kikwatanise na Ministry y'Ebyobwegyese n'Emizaano kitebeekanise okubara okubesere baseline education census 2025 okubara oku nukuza kutwariramu amatendekero gono mu ihanga aga gavumenti hamwe n'agabuntu nka primary, secondary, vocational hamwe n'amatendekero agahiguru okubara oku nukuza kutwariramu abeegi abashomesa n'ebizimbe okweraho omuntebeekanisa n'ensharaho omu by'obwegyese. Ekitongore ekya Uganda Bureau of Statistics nikiteerera omuranga abantu boona bakuru b'amashomero n'amatendekero agandi hamwe n'abebembezi ba gavumenti okukwatanisa n'abarikuza kubara. Omuringo gw'omutano ekitongore eki ekya Uganda Bureau of Statistics nikiteerera omuranga abaziire b'abeegi boona okuhagira entebeekanisa egi obwe barikuhamya ngu abeegi nibamanya obu baziirwe biine namba y'endangamuntu narishi Learners Identification Number. Okumanya birikukiraho teera esimu ezi 0772 93 36 28 narishi 0743 78 91 byarangwa Dr. Chris Mukiza arikukurira ekitongore eki kya Uganda Bureau of Statistics. Don't miss the Brad and Grim Expo from 27th to the 29th of June 2025 at the Uma Multipurpose Hall. My name is Farida Nassas. I'm a client relations officer with NIRA.
we will be taking part in New Vision Group's Bride and Groom Expo. So this year specifically, Ugandans know IDs have expired and we've started the exercise of renewing national IDs. So at Bride and Groom, NIRA is coming with all the services, but most especially want to appeal to Ugandans who have never registered to get a national ID in, and those whose IDs have expired, those whose IDs are about to expire, those whose IDs are lost, to come and renew them. The Bride and Groom Expo is brought to you by Vision Group, Pepsi, Bella Wine and Luke's Bespoke. Crowd goes absolutely emphatic. Get ready for more on SuperSport, the only place to watch all the FIFA Club World Cup. Ebyemsano empaka z'emsano y'amashomero ga senior ahabwe change cha Ankore erizoba zayongera okuhindura ha Rubare Secondary School omure Ntungamo aho timu za Chirman omu volleyball, netball hamwe na handball na woodball zarabaho okuza omuruzano rwa semifinals. Omumpaka ezi zirikuhenderanya enkyakare senteriza besa biine ekikopo kya volleyball y'abishiki Kashaka Girls, Ruborogota SS, Ntungamo Girls, Merehir n'ezindi nizo zaba zarabireho kuza omuruzana rwa quarter finals y'abishiki omu volleyball. Omupira gw'ebigyere Bonikonsiri yasinga St Andrews na goli 5 rubushokora abaho kuza omu semifinals hamwe na Bweranyangi Girls, Shema Girls hamwe na Kashenshero Girls, kandi omumpaka zo kubaka St Benedict's Kakamba yasinga Sacred Heart na goli 13-12 kurabaho kuza omu semifinals hamwe na Kibasi Secondary School, Merehil hamwe na Mbarara Ame. Omu handball y'abishiki Bweranyangi yasinga Masheruka Girls na goro mukagari no kurabaho kuza omu finals aho kwija kubuganira asinga hagati ya Kizoba na Merehil, kandi omu bojo Ntare School neija kuritana na Mbarara High School omu finals. Rero mu woodball Riyonza yarabaho kuza omu finals. So I want to thank you very much once again, Ntungamo team, and please do the needful. But I want to advise students that they have not come for a picnic. So you take what is available. What is key here is that you succeed in your games. Their support. Your presence here has benefited all of us. The community was very appreciative to the extent that when the mayor called me in the morning, he said, let our children enjoy. Emizano egi igwirwaho mu butongore nyimwe y'abaziyo nehenderanya enkyakare. Aba TV West and Alogias byamukama. Tugumuze munage by'emizano abavuji bomuzano gw'empaka zegari okuruga omwihanga lyona bayetaba omumpaka za National Championship Trial Challenge ezatandika erizoba omurembarra. Empaka ezi zatandika erizoba nezo kuhendera nyenkyakare. Empaka ezi za National Cycling Championship zatandika n'abavuji barikwetaba mu kuhayahayana okwa Trial Challenge okwa kilomita 23 okwa Bahar Northern Bypass omulimbarra. Aba baba barimu n'abavuji b'orurengo rw'ahaiguru abarimu n'omuvuji Charles Kajimu owajookire Uganda omu za Olympics omu France hamwe n'aba barikugezaho kutandika. Number 75, Kagaba Haji, approach the line. Sinzira kurese entegeka yayo tebadde kujjako challenge ezimu zetugenda kusanga ziba za bikes naye nga bigagenda bitegeera mpola. Lunaku olw'enkya abakazi bagenda vuga kilomita 95 ku luno oluguudo lwennyini olwa bypass, ate abasajja bagenda vuga aba elite bagenda vuga kilomita 12 ate ba junior bagenda vuga kilomita 71. So empaka zino bwe gusoose okubeera wano mu mbaala naye zibadde zijja zibaawo tugezaako kulaba tuziteeka mu kifaananyi ekyo kubanga ziriko obubonero abavuzi baffe aba Uganda. Omuvuzi yenna oba ali muno mu mbalala oba ali Kapcholo oba ali wa zeyandibadde yeegattamu okulaba nti afuna points ez'omusobosa okubeera ku national team. Twali mu mpaka za time trial video safety
simbi nnyo naye teri perfect oluguudo si lusibe ngera naye tusuubira nti olunaku lw'enkya bajja kuba balusiba bajja abategesi bajja kuba bakikolako tusobola kugira mu mbeera ya bulabe nnyo gye tuli mpaka ezi niza kugumza mu izoba rya nyenkyakare n'okuvuga kwa bicycle race aho abasinguzi bararanjirwe ubwo bari kuvuga emirundi erikurenga ena ahari bypass. Amakuru ag'ebyemizano nigo twatwinire kandi ngo gahendera gacenjire agekire ekintu kusima munonga iwogumire nitwe Serena Nuwamanya, Lois Gava n'abandi abo twakora nabo ntibendeze okurara kurungi. Gani korala yangu jini sindi mwisho mutakayaga umushitaka basa kwanga umushira wa sindi kani n'emico mirungi ngakuranye n'emico mirungi okay abo kurugana hati no wakubaha tekahozagaho n'umuntu no wakuza polisi toyine yambarara bakajya ngo umoja bakamureta